You see, it's holiday. Namundo money can okay. Okay, how many official communications are you receiving? No lifestyle audit. Yes. So no, you can give a party Korea. Makiona yabia sia kwa gari wone kiema tacokete kunjira maundu. Na ngweci Alex nake akiigua. Leo ni majiraga. Oh. Magituma bulk messages. Yes. Usi ndio fati ukaigura kaundu handu. Kwina maundu ugetagwo dear. Dear customer. Ukaigura dear esteemed customer. Our offices shall remain closed on Friday, Saturday, and Monday for Easter holiday. Plan accordingly and apologies for any inconveniences caused. Kaundu kau nigatuma onota iyete kindu kinene ku uri no iwa wega thimu gabete dear esteemed client. Yes. Our circle offices shall be closed. Yes. Kanoka you are season greetings. Leigua musuri. Yes. Moni ada kaundu roko wethia oigwa kurahinguro kahingura. Yes. Waikara goku. Yes. Ukamukagira ndumiriri. Yes. Nigetha ona bathi ndio kaigua watumirwo. No, bathi ni kwende mariganagirwo. Bathi yake ni roraga riri. Agahe miaka ningi maroraga. No bathi yake ni maroraga ningi riri. Mekira ti maruta. Bathi yetu finance institution gwĩcia ni maroraga riri. Mundu ucio ni muceria kirehe. Kana no maruta na wina roni bathi de matiriganagirwo eneri maida makonie wewe we are still with you, we are aware. Yes. Actually na roni go ti undu wa bengi utaikagiria ukorago we open for any communication. Ona makwene thitima irorite hwaĩ nigetha uikara hakine ciaku ukimenya yake kundu kuure kaundu. Yes. Koguo we institution ya finance oya roni kana cera kaingi. Yes. Wete roni ni warangagirio. Yes. Ndona mundu na thire waku no ikara ugo kamubarabaria zako utakuwa ni athire ogeni. I don't know. Dear esteemed customer. Tuti ado the medical systems you manavira. Nimamenya aria maciuthagira. Wakwandikagira magakwira muno gukonda system maintenance weekend. Yes. We are currently experiencing. Yes. Na ndumakondo moe kaundu kau ri ni supermarket. Yes, ona ni mafatie moe kaundu kau. We deserve that kind of loyalty treatment. Yes. Okay, rahu. Tondu ku nakuo no gutwara. Ni akwanja ku ni gutwara gutheri. Ku ni gutwara gutheri gutwara. Yes. Mafatie no magatwitaga dear esteemed customer. Yes. Ukaigua wega. We value your feedback. Well. Tona thitima matitwaragiria muno. Ona thitima. Kada ito Edward yatumagirwo alas ni NPS. Ati NPS. National Police Service. When was he their client? I don't know at what level. Hey, NPS. Hey. Not his staff. Hey, he's not staff. Yatumagirwo alas. Ana ni namba yake. Kana mundu waheria namba yake ku. Alert. Anyway. So dear esteemed clients, dear esteemed customers of Kameme, our branch
main branch will remain open as usual throughout Easter holidays. Yes, and you shall hear us here. So please join us. Our programming will not be affected entirely during the festivity of Easter. So we don't regret to tell you anything. We shall be here giving you my way, you know. We shall also remain open on Easter Monday. Being an essential service provider sector, we shall be operational throughout. Ona nyamu ĩno ya thirikari ya e-Citizen rĩ mebundithagia gũtũtũmagĩra ndũmĩrĩri ta icio nĩgetha rĩrĩa kwagĩa kaholiday ka narua rĩ tũgatigaga kũũria kwĩna holiday ka gũtirĩ tũtige gũikanagĩria Kenya Gazette nyamũ rĩũkaga thimũ-inĩ ũgetwendia Citizen. We are pleased to inform you. Oĩrĩa nĩ ĩtagia mũndũ mbia ĩrĩkũ ĩtagwo nyamũ ĩno ya thirikari ya gũkombithia. Which one? Ĩno ya thimũ ĩtondũ Asurafad nĩ tũire tondũ niĩ mbeca iria ndoire matirĩ manandũra. Nĩwakĩona nĩ ũrĩ ũmwe wa arĩa mamĩgũithĩtie. Aca nao makĩaga kũrandũra mũndũ ingĩkĩmenya atĩa kana nĩ ahũnu kana nĩ woheirwo thirĩ. Niĩ matirĩ banjũria. Nĩwakĩona nĩo macũngĩte wĩra-inĩ matiririkanagia andũ mena ngombo. Nditũririkanie na tondũ ndiarikana wega ciarĩ cigana mũrore wega. Ũgakora interest nene gũkĩra mbia iria woete. Ĩtatiga.